na melma neli ka chinia tengke ahok lo karbiatom hansi mon e la pen hala story ta a golpo ta chiselam lo malakara bang ye hala sorni moriam rong pipi to mahemsi breakfast ke chodap la ke totally false like a hokka li veklo like a pacho bay veklo la so story ka salam ke lage bongo se na to makam atheman ne liga chini ke malakarta bongo se na munit lage la hello osi ta kali lage bongo se na munit ba osi la hai se da bongo se na munit lage atheman ni tum chini police atumang bongta bongo se na munit do lake claim dam ke haladak karbia tumhan pe prat phun po haladak bongo sena tum do dam po hadak business ke claim dam yi thiga kapati dam yi po phat lang lok so long apranda hadak hi pati lo te karbia tuman si dukan do chot ti la pot si la pusol ko plan plera bongo sena tum marwari tum hadak business akam ke claim dam long ya phansi la tum claim la tum ga kama thake haladak police outpost bi po ange police outpost ki bi loge haladak bongo sena tum dodun po dukan ing pudun po kadi la pen hadak kardom hem ta cheselam dun po halatum la puja methang kardom hem cheselam dun po ange halatum a kardom amunit tum ta hadak ingi dun prong po titi along tinda police outpost dolote la si la son si ki vijia phansi kang kitik lo la pen Assam police ke la ke non ke occupation force pehadi Karbiang Long NC Hills kache right tip dia phan a force chot adat lo la ke a police army son Assam army son si la itum adet nang dokhol si kache right tip dia phan a army chot ason si non dia cheplang la sor ko lita phan ke ni tum ke ka demand ni tum memorandum long ta tok lo alang li phan immediately alang li phan long vek nei revek nei long vek nei la pen la kiria long ni tum APHL siam munit atum un anke ni li tum cherap don populis atum long posi ni tum pudet lo tum phan areng ke so tum phan moriam rong pipi la pen kanya tokbi la tum phan compensation pinai medical treatment phan athema police atum la tum phan medical treatment NG apan doctor long dam lo ha dok muka setahala dowai ta pape cholong le det pu la ke kang amek pi ni ke meji apan dowai nang lo dun log doctor atum amat police tum pape cholong le det athema la cholote la police tum a hok lo ke theng pu ang tek do kok yi po phan amasi la tum pape cholong le det setan ni tum ang tek ni tum long et lo ni tum photo tuli et lo la ke jok disia phan da pi et lo arni si atumi diksi ni tum disia phan pi tikang et lo la ke tum ga ma tha ke ni tum aning ke hang ke osi malakara phan ke Assam Police Assam Police Act 2007 ating section 78 ating lapen article 21 Indian Constitution ating action enangji lapen alang lipan police akampen toy jui nangji pak pe claim long le det nangji akam pa pe claim long le det nangji toy jui nangji so aphan ku dong lake ni dum ke chini ke laka RSS bongo senato makam lake bangku dong puke lake angela bangku dong da inut bahini non tan nep long lo lake nep anda bongo sena arlo so tum lai se bodi bongo sena tum sai se la posi lake bongo sena tum lo lake ilitum karbi la pen tribal atum bonga pa se chok pa ye theng ya phan se claim la pen karbi atum a ot he no pick puka pe klang ya phan la tum che jorwaret puka pe klang ya phan se la tum ke claim lake tu dekhilu je আমাৰ Assam Police to ইয়াত কাৰ্বি আংলং আৰু NC Hillsত হলে ডিমাচাও ডিস্ট্ৰিক্টত হলে তেওঁলোকে এটা অকুপেশন ফোর্স নিছেনা ইয়াত থাকিছে এইটো তেওঁলোকৰ বিদেশ হয় তেওঁলোকৰ অসম আসামৰ কাৰণে আমাৰ বিদেশ হয় বুলি তেওঁলোকে আমাক গণ্য কৰে আৰু আমাক অকুপাই কৰি থৈছে Assam Army occupation nisina ইয়াত থাকিছে occupation force বুলি কয় এটো আমাক protection কৰিবলৈ দিয়া নাই সেই কাৰণে innocent বিলাকক জিতু একো বেয়া কাম কৰা নাই তেওঁলোককে arrest কৰি পেলাই পিটন দিছে আৰু arrest কৰাটো দেখক মানে 21 তাৰিখৰ পৰা 27 তাৰিখ 25 তাৰিখ লৈকে
more than 24 hours তেওঁলোকে পুলিচ লক আপত ৰাখিছে এইটো আইন মতে 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত তেওঁলোকে জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ওচৰত তেওঁলোকে দাখিল কৰিব লাগিছিল প্ৰডিউচ কৰিব লাগিছিল সেইটো নকৰিলে সেইটো তেওঁলোকে আইনটো ভংগ কৰিছে আৰু কনষ্টিটিউচন ভংগ কৰিছে সেইকাৰণে আমি ডিমান্ড কৰিছো এই মালাকাৰক ওসি ডগমকা ওসি তাক ডিসমিস কৰিব লাগে সাৰ্ভিসৰ পৰা আৰু এই ভিকটিম সকলক তাৰ মানে মৰিয়ম ৰংপিপি আৰু কানিয়া তকবি এই দুজনক ফিনান্সিয়েল কম্পেনসেশন দিব লাগে ফৰ ফিজিক্যাল ট্ৰিটমেন্ট আৰু মৰিয়ম ৰংপিপিক চাকৰি সোনকালে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি দিব লাগে Elito APSLC long organizing secretary do alang likan kami bini labangso sit in demonstration kupisi ke donan kokma labangso sai alang likan kami pathan polona tapi labangso sit in demonstration labangso kapoti kita tahu mana dua orang tinggi kita pisau karo padri itu karo tinggi lo pakai bila bangsa amai kita nak kok pakai ini tu manjil million rupiah alam lihat kan ada evetin apa evetin ten suara pakai ting kita coba pakai itu kalau teknik alami hada kuks joklem dulu alami hartan aron reten asam pulis aegol kami labang so ke thengke choke awe ar itu jongdam sina asam pulis aegol kono so section long si je so lo kan thengandi je lo kita hengai kerusuhan dengan itu domai tunggang ke asam polis atau hansi cuma guna kokko kalau kan so itu kuna lo kata betul bahkan itu kadok kali arah kami tu adunan kokko nanti lasi pabjin pen monisor kulitan handame ada yang lebih naloi pabjin pen kilo sirai hansi itu EPSL sehingga kami itu pacini kono lake labangso kini adai kita ke district administration dumsi adai do laso kini kapuro ramenten itu mangjirahan million rupiah akibat tiapan kini ke theng ke chok ka jene ka hololo mage itu tikton ke therapel koilo te itu bila kau laso tangke itu kopisi ni kang samdo silang kata kosong itu nanti pistol main lalu si nilihin lalu EPSL sihin dan mangke prabjin dan halak kita yang kecohan asam polis ay kapten alam itu naik gens tapi itu mangke pistol nangkokpo lalu lo tengken alam itu hamta immediate arrest nanggi pusi itu mangke arjuna kapten nangkokpo lalu labangso aron karkan labangso aron dan iklan ke potong ke kado ke beta kicini ke nangsot lapen iklan ke nangsot non labangso aron lapen lasi prabjimpen hala lo thamban moresor kulita phatane prabjimpen alamai phanta kelo sirang ke fansi lapen kiri sirang ke fansi district administration of handra to pachini lo lapen non exam pora ho lo thamba tumha lason ke keman kela ke tumya ke donon de ho lason ke metan ke athe engo so hada kicha da ho jota de hala bang allo kacang itu mah kena ho lagi kita pamil